ZPM Working President Puke Sap dangan in than tibol lo tu pakhat da kham politics tibo turin hetiang ti ching shwai tu te chumi puin an vote manga an then fai atul ti asoi when an party chung in khoma ZPM Working President hian michen khat chuan politics hi sum in thap na atan an hmang thiam hle a eng party ama an buai ve lawa pol sang sanga makadwai tel an da khama chutiang ti thin jinga tam tak chu state pon lammi an ni nge ni in asoya chutiang da kham ching tu te chuan eng thu nei na hnuaya po leiba chin tur an nei veka an leiba chu contract le supply zong in anin rul tir china hemia tan hian mi pui te choi tur chhia ti punanga ya atwar tu chu mi pui te thau an ni awangin chutiang thurual pui chin te chu vote manga then fai an chulani ati Puke Sap danga chuan thlua ka sum lut hlawm zia chu ko shana tangin anzir to a mipui te po an chang thokhat viau to ni in alanga hetiang hi ni ma se thu nei tu te berin mipui suman it lat chuan pon lama tanga khap be chu thil ti theilo ang deuh tho ani a ado dal dan chun chu vote manga chol tir ani deuh berti asoi Kumin August ni som paruka an party policy sustainable development and reform policy an tlang zar tak lairil development le reform lai tak chu war takin Congress party in an puan zar pui mek ni asoyin Puke Sap danga chuan hemi ko nga hian MPCC president chu afak omle zwala a ho te chen khatin an kam khat pha ni omin an shia a hetiang ani chung hian midik ani awangin asoi lo pha lova achunga le a party chunga an lom hle ti soyin ro reng na chang mek tu MNF party po Tloma labik lava Congress ti dan puitling tak chuzuya sem policy chu hnolin na thok tam tura in kai shwaina reform policy hi lopom ve mai se andu ti asoi ZPM Working President chuan na kuma MLA in than nei huna Congress le ZPM party te thok ho tur angin mi then khatin an soi chin chu an shiat swal palani arin thu soin hetianga tho ho tum thu hi party pahni te hian eng levela ma an la soi lova tumna po om heklo ni in asoi